tekst vaše izjave. Jeste mi stavili to na grafoskop? Vi ste juče rekli da su u tom napadu Srbi upotrebili artiljeriju, je li tako? Jeste. Jel ostajete pri toj izjavi? Pa to su minobacači, pucalo je se, ja se ne razumijem, ali znači granate su padale. Vi ste služili vojsku, ne spada minobacač u artiljerijsko oruđe. Jesam, služio sam vojsku. Pa onda ste te osnovne stvari morali da naučite. Otkad je minobacač artiljerijsko oružje? Minobacač je pešadijsko naoružanje. Jel' tako? Može da bude, ja vam kažem da ne znam, ali bilo je onda i artiljerijskog oruđa. Bilo je i artiljerije osim minobacača? Da. Dobro. Ovdje kažete u vašoj izjavi: dana 4.6.1992. godine u večernjim satima na Lješevo se iznenada zapucalo iz svih vrsta oružja. Pucnjem iz puške kod deponije otvorila se vatra sa svih strana. Vidjeli smo da smo opkoljeni i da se dešavaju ozbiljne i strašne stvari. Zajedno sa bratom i komšijama nalazili smo se pred kućom Mahmuta Fazlića. Pobjegli smo u podrum po kojem su cijelo vrijeme pucali. Šanse da pobjegnemo su bile male, skoro nikakve, jer se cijelo područje tukli bacačima, pamovima i ostalim pješadijskim naoružanjem. Dakle, ovdje iz 1992. godine u vašoj izjavi se nigde ne pominje artiljerija. Sad vi dodajete artiljeriju. Jel' tako? Dodajem artiljeriju što uopšte ne mijenja stvar, jel' ovdje? Što više vremena bude prolazilo, vi ćete sve teža naoružanja uvoditi u vašu izjavu, zaključno s atomskom bombom, jel' tako?